Ngafundiswa nothando nje abantu abangaziyo bayazi ngiyabathanda abantu bonke ngokwehlukahlukana kwabo. Angabi nayo inhlanhla ukuthola umuntu engibiza ngomuntu ocwasayo. Kodwa ke isikhathi esiningi ngengizwe bekhuluma ngoZulu as a whole. Bethu uZulu uyacwasa. Kusho abantu isikhathi esiningi kuvamise ukusha abantu isikhathi esiningi abangayithandi bona. Abangakwazi bona ukuqhakambisa ububona. Abangakwazi bona ukuphumela obala bekhulume ngabo beqhakambisa ububona kwezinye izizwe. Bese mawufika wena uMzulu uthi mina ngwakwaNongoma ehlala Nkosi ngiphuma enhlokodolobha yobukhosi bakwaZulu, yena afuna ukuthi uthi wena ngwase South Africa. Ileyo ke inkinga engivama ukuyizwa, kodwa cha mina angibabandlulula abantu futhi angikhumbula undunankulu wami umhlonishwa uThami Ntuli ebandlulula abantu ngoba siyamlandela thina kakhulu. Kodwa siyayazi inkinga yabantu abazesabayo ukuba yibo abese befuna thina nathi siyikhohlwe ubuthina. Thina lokho esiyikho akusiyinto esivuke namhlanje kuseni saba yiyo. Yinto esiyithatha kobaba bethu. Obaba bethu bayithatha komkhulu bethu, omkhulu bethu bayithatha kokhokho bethu, okhokho bethu bayithatha from the origin of life. So asiza ukusatshiswa ngabantu abanqene ukuba yibo abangeke begiye lapha edolobheni kugcwele abantu ngoba ethu uzophoxeka. Mina ngiphoxeki ngigiya lapha edolobheni ianda ngingayifakile kuvela isinqa kungabi indaba zalutho. Yeah. So asikho isizwe bonke abantu abafisa ukuzohlala naso njengamaZulu. Nalaba bathi siyabenyanya bakwamanye amazwe balapha kwaZulu bayaphila baze benze ngisho babe nesibindi sokwedelela ubaba umkhwanaze eziphoyisa, babe nesibindi sokubamba amaphoyisa ngedlozana emgwaqweni kubuka bonke abantu. Ukubeke se-tribalist ngabe kuyenzeka lokho, ngabe bake bangena yini ngoba kade bafika. So ke ngicabanga ukuthi namhlanje kuyagcina ukuthi kukhulunywe ukuthi amaZulu ayabandlululwa noma angama-tribalist. Bangaqhubeka labo abazama ukuntshontsha umsoco walento esiyenzayo ngoba befuna ukubulala lento esiyenzayo yokulwela izwe lethu nokuvikela indawo yakithi, bese bethi singama-tribalist ngoba bona kwezabi indawo bavumela ukuthi kufe ngisho amakhosi angabafana endaweni zabo. Lapha kithi inkosi into enkulu kabi. Uthi uyofika esilweni usuku usudlula emakhosini onke, indoda ngayodwa lapha kwaZulu inkosi. So ke akekho umuntu esimenyanyayo ngaba bekho labantu abangamaZulu lapha esifundazweni kube singabantu abanjalo. Ngiyathokoza kakhulu.